Erizoba abantu binja bazo mu kishayi kabareba etombitwa ngo abakozi b'ekitongore ky'endangamuntu babana bashaba sente okutandikira 50 kuhika 1,000 okugira ngo batunge obuhereza kandi kyetegerezebwa gye ngo kutunga endangamuntu no kwabusha. Sente bali kushaba abantu sente n'abali bakora n'inamba y'esimu zine ebi bali konka nyona ndashaba tibatuyambe bazitugaruriza ibakorera ki ayi batwandikire kubanga buri omwaragibona ezaba zigeze kugira nti hakiri mazima kugira nsibi yana bana banje barara kwe naje hano mu kasheshe mwezi 15 anyambe andonere menshi endangamuntu yanje urode babari kugira ngo yine 15 narazima aragira ki arahangura gende speed arike kucererwa garuke na mirimo niwe banjira ngo no kumanza ngo no kuzomura yini hata babajyo murayini ndeba mbwe n'ubujyomwa ina kanto mu ngaro mbwe no kazo murayini uri kureba bujyomwa ina kanto mu ngaro napowera tanzira gutanda kumara yasande ndi kugironda baguma barabura tibije ngeno hatete nijanu ngende 15 unantazima. Umunyamakuru witu yashanga binji batamirwe harimo n'abataha kare kandi nyamwinji nabo barebuka behambira amatama ogwisireho no kushitama ngo bundi bakakorwa konka nabo bagira ngo umuntu wabanije ina kasente cye bamukoreraho mbwire rero abandi bagarukayo hano kuza kubona endangamuntu no banza watugoyine mu icyo mutwaro c'15 wotachine tori kubona ndangamuntu tori kujibona ndangamuntu nyawangwa nyono kujifuna tina wajifuna yabwe mbere ya kasete nantine mu estate zo kubasa kubatugera no kunareba byari mesebwa witindi kusharamo kugira ngo nta ali ya no kuleta kintu kidogo wabo tine kintu kidogo tibakakorera igipapura cyawe wabo kineki otino munshaho barakikubinje sorwe no murayi kandi gona cyo kushaba sete kituzine twakubira tuzinesha n'abundi tukazira mukatwa tukazira bamwe barebwa bino bisente babumbatiro mu ngaro bari kugezaho kurondaho kutungira nagira ngo yaba yatungira kwetombwitwa konka yaba najuna batura ahabwo kujeme bituga abakozi be bitongore kimwe kumare hino mwashirira akabaja ati no wansa bakasente atushirire nkite nkaba staff toraha na nundi zo mushaho mwaganiro nawe atushirire umuntu ogwe tumunanche tumukwate tumuteko munanko mu gaza amateka. Francis Kakuru owanira nagira ngo bajemesereze kwisiyo buhereza hihi n'abantu abwo kugira ngo bine ndangamuntu nyingi ez'abantu batakatwaraga ogwe yagira ngo akwendera kwebiro bishatu nibenda bagabe ndangamuntu 15 twine endangamuntu zukurenga emitware eshatu omu office kandi twine target yo kugira ngo ombere bishatu twe tugabere cards zukurenga 15 kandi aitwahika tukizo nyumwe bazo tugabero cards nyamwingi gashakwa Nelson ahimbisibwe.